ja sam odlučila da ga dovedem preškolu. Zašto preškolu? Zato što ima djece i neće nikad biti gladan. On je sjeo ovdje, sjedio je, čekao svoju na faku. Mirza je jako poseban mačak i svi ga mi iznimno volimo i pazimo, a i on nas i to stvarno možemo dokazati tako što svaki veliki odmor bude napolju s djecom, igra se sa njima, mazi se, a zna i da bude na časovima biologije kako bi nastavnica bliže objasnila lekciju o sisarima njegove vrste. I mislim da bi svaka škola trebala da ima svog Mirzu i da je Mirza upravo simbol naše škole koji našu školu čini drugačijom, posebnijom, interesantnijom od ostalih škola i on je taj koji nas nekako sve spaja. Voli da se mazi i da se igra, najviše voli da jede, pošto ga eto, učenici ga hrane, nastavnici škole i čistačice škole. Nastavnica biologije zajedno sa nastavnicom engleskog nabavili su mu kućicu u kojoj boravi. Također ona ga vodi redovno kod veterinara. Mirza je dočekao, ispratio mnoge generacije i nadamo se ako Bog da će tako i ostati. Bilo je lijepo odrastati s Mirzom, pogotovo sad je značajan za prvačiće i za manje učenike, jer simbol je naše škole. Zovu me Mirza, oni što jezikom zbore, znaš da su oni birali, a ne ja. Ja ću im samo dignutim repom gore, kazati da sam sretan sa njima. Gledajući kroz vizuru jedne mačke, želio sam stvar da ispričam priču o ljudskosti, o ljudima koji nisu zatvorili oči pred jednim nedužnim bićem, nego su mu pružili toplinu, utjehu, sigurnost i dom. Ovo je u stvari jedna stihovana poruka da čovjek i u najtežim vremenima može ostati čovjek ako ne zaboravi da voli i ako ima hrabrosti da se sagnje, makar i pred najmanjom, malenom jednom šapom koja traži pomoć. A ja ću im samo dignutim repom gore, kazati da sam sretan sa njima. Djeca su ga prihvatila, on je do te mjere opušten sa djecom da on kada istrčavaju, znate kako je škola pa djeca krenu da istrče za vrijeme velikog odmora ili kraja nastave, on znači leži tu na stepencama, on bukvalno ne trebne ni se pomjeri, to je zaista specifično jer je nekako logično da pobjegne. On je toliko siguran da ga niko neće ni na koji način povrijediti, da se i ne pomjera, da leži totalno opušteno dok djeca izlaze sa nastave. On je kao neki član, da kažemo, porodice. Tako da mislim da velike benefite, mislim, generalno za razvoj djece imaju životinje i ljubav prema životinjama i sama odgovornost prema životinji koja se preuzme na sebe da se brine o njoj. A ja ću im samo dignutim repom gore, kazati da sam sretan sa njima.